Binong Teron Asik yang berarti pada senang. Bapak Kaisar sedikit di depan. KSC Founders Sanggana Utap Tutu Topi. Alai itu adalah semangat tengok jadi orang pomo alai maksud KSC ini sih mana juga ini. Tapi orang ganti sebenarnya. Maksud KSC itu juga poin apa? Kita KSC ini. Congratulations di high school. Alam itu dia tek separuh-paruh ini lah. Dia orang ini seperti itu. Bapak Kaisar sedikit di depan. Koneksi borar saya yang sesuatu borang ini tak borang sih lagi kan borang ini loh sekiman saja cik putih saja semua putih Bitung Dumpan Kero Piper Zero lah Pini yang tum tami dak na cetong dun po Pini jasamet pet ni tum dak HDP Branch Committee KSA ni tum Karbisu Organization pini tum dak patir pipon si Force and Ever Quiz and Drum Competition bangso kacipate ni tum bipon lah Asi la bangso ki bipon along ni tum dak HDP Harvard long Troxia School an dak pini na capate dun lah apen Keceng Sianong A quiz competition along bang Keceng Sianong A HDP High School atum si cepalong pon lah lapen tu second anong A bang ke dak Merging M School atum si cepalong pon lapen third anong A long bang ke ketmati ke thom anong A long bang ke Serdun English School alang itum si cepalong pon lo lalo ala lapen labang so kibi bang ke nitum aning kanwang setami pining pen pangceng pon si aning kanwang setami nitum napu angdeng dam pen nitum bipon po pasini nitum cepat hik pon lo lapen pini labang so amaya long nitum along aluhi sarpo man penang cetong dun do non hejong Assam Gorof Award kelong bang tua ke hai sar Binong Teron alang ni si pini ladak man peng aluhi hepen ladak cetong dun lo lapen tu nang cetong dun do tulang pini ladak dak board and chairman food and civil supply ke hai Philip Teron lapen tu Central along KSA Central Committee along General Secretary Akihai Desoi Tiron alang alapen ladak for example school pen headmaster pen chenglok social worker lapen ketiga dingatum ladak pen yamai long na chetong dun lo Kibang jelang na tunga kopi seteng bantulah. Itum kibang jelang nitum dak pini pang dak pon lo jen itum aning kanwang sutami ladak HDP Harvard along free coaching sutami dak bipon be nasi nitum bor i dak pini than pachini lo jen nitum bor i pen cherap chiri pen nitum dak October chiklo pen nitum la metric apartment class 9 pen class 10 nitum panitum free coaching setami nitum biponji pusin nitum ladak pang dak molo la pen nitum chingwai belang non market setami nitum chingwai pen October chiklo pen bangken nitum free coaching bang pangcheng pon phitpo pusin nitum dak lam pang dak molo Lapang HDP Harvard janma mate dak Borjan Harvard masih yang tum. labang ke Cethanam lo petang te Borjan Harvard ta chelo wing school chelo o de sinon man nitum ladak kedeng ponji pu abang ke nitum dak HDP Harvard dak HDP High School pen Chenglok St Thomas Serdehun dak Merging School dak pen Chenglok nitum ladak lapuan Harvard sin nitum fan si free coaching abang ke pipon tek chot